esposa, casi no se acaba de el hermano, Dios está en hermano Francis, si no se acaba de Samatin, también el mayordomo, Dios está en hermanos, en que no se schlup, yo que es viernes, casi jueves, está aquí, para miércoles, yo que es, pero cuando es acto, chispanunkil, según sea su obra, dice la palabra, según sea su carula angesabanu, o cara también de hermano, yo que chico, aquí está el hermano, bueno Alfredo, canazin, de hermano Alfredo, de hermano Ernesto, de hermano Pichanen, de Jeremías, está aquí hermano Jeremías, Silachol, también de cualquier se consola. Yo quiero transmitir sali Facebook, yo estaré la gente, man, está aquí gente, yo solo sali universidad, de cual arulera a sali ministerio público, entonces adelante hermano, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Cuándo acaben hermanos? Clama a mí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Pas di keruta kwa religiosan, mata kwa kochoch, mata kwa tumin, mata kwa seida olchan, clama a mí, pas que el takwa. O kana kuning anak kuliku anak masako chachot herman, ranek peka. Shishkhilok is toch toch chiru. Ik ben sinje me sutanak sinje mas nak kwankes. Ana makwani coaster ay kwa pastor. Manatriki coaster ni manak maka. Makwani coaster. Bus maka. Kwan. Chau no shik sari coaster. Un ejemplo. Hermana ish. Kana kwan kata chako. Hermana. Chango ni shik sari coaster ma cogen ka chapa junes. Hermana ish, tiene sume, changrishi sari coaster. Hermana, kita capaga, hones krudes jaque. Kuangkem ni ke shakap ni ke iskalat ni kuak tayak sik amek. Shakling picak nak sokot tokchan, nak mama tak ari ba nak siwali tokok. Kuyachan tratak amek kuak orang amek. Tina jerman matola katin tokok nimcik. Mececik wang cingkat kai naram antus saya hermana saya khidok cekli kokota saya lebih khidok saya cekleks dokter khidok seting eratin kako ingka hermana is disakapot khidon cekim tok ciris kawa pastor tok ciris pan katusak ingka tingkat eratin kako hermano por favor pasa aquí al frente hermanos pasa aquí al frente, por favor. Panusan no mensch karin. No mensch chilo. Ba. No mensch la kaki kamis. Kun isaks poot, amesh bela. Bistot uskat mat sutan. Ut kuch kaki shkla churai ba al. Kami tak enta tumensch kach. Kun kwai chakabake ase bal ishakabake. Hermano, udah sekarang kenapa? Ini hermano soal saya cek kita lagi. Hilon cek kau hermano, itu kau cek cek. Hermano anciano, macam hermano. Hermano istri mereka cek, ayo sing ada kau hati sutana, macik lagi serta capaki. Ya sekarang kau. Hermano mereka cek, ini kau betul. Bangku aja, bangku la una, bangku las dos. Sudah macam hermano, berta pot. Kim. Khilong kas hermano. Khilong kas. Makat kesi jam jodoh kan. Kimran tok ciris. Kau ikut mayordomo tok katis selas. Mereka mahu nak kita tusuk kau pastor. Gin tusuk cik iskilain. Khilong kas hermano. Tahu enak dimakin ke paman te ok tok ciris. Partit sundak dah kami senekaram cik senak dah tisil hermano. Tisat ut Tok ulun tok makin apa na sikso taan. Yo stin sundak rak pero sundak ka tisil herman sa nakher chan. Aruli tisil herman nak 25 anos pa wanik check. Ba
Eso, que no que es, hermano, que no que es. Nag-SH ako ni hermano, salchak arbes kamas sa hermano. Buenos Aires, medyo mahan. Par kung agad hermano, doon kilonchak magkukula, sinak nakakanas kakay, kim tok sa ikin. Kim. Eso, kung kani ka tinchila, dyan nagpin, atin. Ba, uli sa hermano kakipoot, kilonchak, hermana, liberda poot, kilonchak, chirisaks poot. Hermano, laan ka tincha, berto ka sa kwaling gilago, laan ka tincha, kilonchak. Ba, hermano kakipoot, onak kanajak la, kakachakiro na kakwash eh. Kisutan nakakula desik. Kwan kaki matsutanes katinju kwan cycle iskat kami tajere da katin joda shan jot kwali jo. Say kwan check to na sut. Kisutan ako. Kabitsa kun sa record na kya. Jo kabes. Sa aksit kabitsa. Ingani sutana sal evangelio. Más fuerte. Spanakaan lishni mas kwangkilidio. Mas kau to bicang to era bicang sa kanak kanibal. Hukang kisyetsa. Kawana katsutanak. Kung ang katu serip. Habik te syakwe. Kames ekwa pastor. Inka nisu. Spanakaan. Ni apostol Pablo. Hokala ini jenak kwas kwangkili Dios. Gloria sa atin. Kami diyan manis. Like, ada isa na ka. Malati mesritika. Yun ang tinimis. No. Parang emtrah. Kung emtrah wala. Las iglesia de Cristo. Kung ako nakameng, herman. Bayan, kami kayo eh. Mas kautek, herman. Vamos a cantar, hermana. Inkanisutana. Meche kuchakles. Bendiciones, hermanos. Kaya ako nakashpok-pok na kagwa, pero mas kagat-kagat. Kemak. Gloria a Dios, aleluya. Habi ko sa amin, the king is un amén, hermanos. Más fuerte. Un amén, hermano. Pues, a ver, un amén, hermanas. Pues, un amén, hermanas. Un amén, hermanas. Pues, a la cual se comunica ya. A la 1, a la 1, a las 2 y a las 3. Un amén, hermanos. Pues, si te especificaste. Kabi ko na amén, la corun. Un amén, hermanos. Y mayer na cuajan, hermanas Hebreos 13:4, y mayer na cuajan, kapiro narag, anak tinelo oni. Kapiro mayer narag, di mayer na cuajan, kaya se kumanil, di mayer na cuajain, anak tinelo oni. Karon ko, lokoni, kumanakiro ni Dios, kwan se musikeh. Manikipap na kwan sa kadyang. Kwan? Kaya nakiro ni Dios. Nagkay sila hermano pastor, Buenos Aires. Malat, pastor. Dosta ka hermano, Rachel Buenos Aires. Nagkay sila sakit de sulutlang. Sakit de sulutlang. O kaya sining Eli Olamaran. Wakta tukil sakaran. Sa 10 de mayo, 10, 11, 12, o siya okinting wakaran. De sulutlang. Ano na, para ya na kwan, Maria Arin. Ahora Joaquín de Sultán salí 10 de abril Joaquín San Francisco Petén en Santa Elena. Ahora yo campamento juvenil sa la iglesia de Nazareno sa Shnimaru San Francisco Petén. Joaquín salí 10 de abril. Salí 10 de junio Joaquín doch Senau, o sea, Iglesia del Nazareno, sali 10 de junio. Hermanos, en Juan,
ni sutich kunili kunchi municipio, departamento, pero li Dios si shkam serejang ah Eden. Masasa ni Dios serejang la inah iglesia de Dios o la inah kuyak Nazaren sali elak anahwan. Amén. Hokanak, adelante hermanos, no me importa pruebas, aquí en la tierra muchos problemas, chaunibich, sar ariso chos kwan chakilal, kute shakap de la agena ustakabanu, wana kebakbi la hermante que chokakbe, que manampa, que nakni marik chakabake, magwabiaan, buku king ta shapa, buku isa shapa, ani shapa, Jesucristo. Carona el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Anya radada Dios, anya chukwa beh. Pero kalau ni chukwa beh, ingkay rahlik li Kristian. Skap na kutang lang sa ulak si Jolak, meron kang siya ulak is Maria, ta Jolak ikon is Virgen. Yan significa la palabra Virgen. Bakit nakwari iniking? ¿Cuál es el primero? Pero Virgen, hermano. ¿Qué significa la palabra Virgen? Como pastor, Virgen, hermano, mayordomo, bakit nakwari iniking to? Kamatech ina is to sakat. Ayos to kwak la kwan kweta. Da kwak amek ayos ni shwebi al kene kwak. Pero di inak ayos yok ayong kil haya khilong pizza. Inak kwak na kami. Di Virgen siya atenas marita kwak ung ula lagwikin Jesus skaba. Pero madyan sama mi mana Jose. Entonces, que yo la liculalaan, por eso no capaz que cubes, no como si ya de Jesús, a Juan Bautista. Por eso ya que eran que escabiles or, ni que si irá, ni que esquijo incokal. Amén. Que esquijo incokal. Marina que tiene que ir mono pastor, ni que tirar señoritas, ni que se lo escajo que allí está, que si choco, se choco pastor, se que us. Nos tengan escajo que allí que va a ser mi quiere, donde esculte que cu. Con escaín te tocas, con escaín te tocas, que ya te sigue de mensaje. On cosa equion. Us. O cara cuando el texto que ya se lee, Éxodo capítulo 20, versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 10. Va. Pónganse de pie, mis amados hermanos, por favor. Shakap compadre lago manusilal. Takatsol, con el texto. De sale Santilo. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Nakte tao, te quiero amén. Y cuando es Biblia, Éxodo 20, verso 10. ¿Retao? 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 Te quiero amén. ¿Retao? Amen. Pa, joga pues. Sa skuk likutan aku hilo bal kutan chiruli kakwa de Dios. Ma hulek agete anu ma anita trabajik simukula es simukule radalek hol simukulemos pink simukulemos is. Simukule shul simukuhunak li khalash tanamit ikwan sa eyang chiruku kikutan li kakwa Dios kishib li social li chichot. Uli palau que la gente se conecte a creer quan saruchot. Juaqui satosha utsashkuk likutan kilan hokana likakwa Dios quiero soptesil hilobal kutan utkisanto resi. Y la que es compata. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en tu obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. ¿Habiste? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Kami. Anak ko, una pregunta. Hermana es, harukutan pe to trabahin naksya. Harukutan. Harukutan to trahik. Waki kutan.
O at kadyo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hermanas, hermanos, 6 días ya. Lo trabajé. Lishkuk likutan dyan, mahunere tatrabahik. Simukulemos pink, simukulemos isk. Simukulikwa, chitriker ilikhalan shtenamit dyan. Extranjero, karo extranjero. Kajak wa nakakuan trikagin. Takachilan dyan. Wa nakakme, kwagin. Ilan. Simukulesus na ikan. Irusu na ikan. Kawai. Lishkuk likutan dyan kay Santo Presili Dios. Haakong hilo balkutan. Hermanos, iskina dyan nakarakay kul kwalip. Hermanos, yan nakakes ko sa kwalip at yung kasi kwark tingin. Kawut tingin. Waring ka sa tyuk, may shit sa lekal, may shit sa roksi. Maapar sik kung kutan hilo par kutan ukaw na kaming isk ukuret na putsok ki doming naganapan ni kis bayub iruk istub iruk sa saw sigara putsok na kaming kwala sila ni ma asikagat ko na sigara putsok iruk nung takanak katsak nung ko kapot tikper warin ukaw na kaming Arpetos ka na konektor ka naman is. Uyo kahit sa kwa kayi. Ako nakating nga tatulak. Warin. Sarak sat kwa naman sa kabaga. Ilo kutan. Magkwa ko na kaming. Magkwa ko na kaming. Hermana is. Tetya amen. Magkwa ko na kaming. Karukutan beto trakik. Wakik kutan na. Hermana es, y mamá Josil, hermanas, kamenak y mamá. Y mamá nakchike Josil, waachan, nakchedi pastoring ato trek domingsan. Mukutin shorok ta domingsan, tinjib kashep sábado chan. Nakjib kung kashep y mamá, nakese sham sábado chikak. Sakewa nakwan, sunju kung kashep y mamá. Am putak kita sorok doming kaca. Aku dinsap ayak di samto hilang. Amas kislo on doming ka aku silep cekep. Dokot oka kwalep kwai di sep ko makai kwa hang ska ko yon to hulak to sorok. Auta mamaz santo resem ilikutan pan de Cristo. Kwa ko nak ameng. Hermano king mana mai doro. Kwa ku king kan ke tskutu doming. Wingka sacal ko pastor man kapatsa ren kan ketsa zala tu normal sain chot porque wingka kat kulik doming cakat ko pastor 6 kapan fresh irge ba fresh dokok mingka bisa sa dokok nan chile bi herman iskile man ta chichak tikok ini ho kagas pulang kwa dia cingna Wajib jailang cokon. No. Uli kulto. Kwa ko na kaming herman. Ayos betok kwasa. Olaan. Nanawirul na kultik doming. Saan king ilok sa altar. Singire. Sa altar king susu. Nanawirul na kulon. Nanawirul ling adak ulun doming. Kwa ko na strapak na kosla. Por eso pane tienda. Makungkwata tiatian doming. Wang kayeng cokep anak kwan. Azúcar. Gaseosas. Udakul. Terus kung di herman, kaya igles kwan istend, kamatakwar kwan istend. Naktel istend nakjoli kult herman. Yo kachi bichang di herman. Dios escucha la oración. Nakjoli bichang karak joli Dios sa abing manikipaban. Cerilak di Proverbios
28:9 naknikelo onini tike solsan di Dios naketsa shikchira inkide Shchene di pastor tagwi ko pastor takuy magchan takuy sa apa iklatyan masarap tubeb di ako mituhis nakyo di kulto tingkana ka chise kulchan di pastor malana ka taklan sa ni pastor dili ken taklan singkin negos inintumen bueno yo kep sa kasat sabi di kor sa uno de asaltante abi kwan abi yo kes kwen ket yo sa di kor na uklap sa kadro takuy na uklap sa ko und takuy te kirjo sa kulek sabe yo kes chanki ko ni pisir man takuy qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Mire, qué bueno es el Señor, de mis pecados perdonó. De todo el tiempo que se a las 11 de la mañana. Se chic Cristo se chic. Ahora que gana que se con, changue le la asalta se con un taco bi. Sana que gana que se con el ecte toda den amchak 100,000 kakana kwanji. Ayo, sokomak para si roper, mine kamse. Matat kultik sik para kingka. Ting kultik. Kokomakin na si herman. Rakomak sak ni kor konomakin. Come on, de bichang que es que herman. No hay Dios tan grande como tú. Kunis ko satyare el pastor. Bueno, pastor, si sapni mama. Sandere pastor ijre kwalik pwede bichang yung minakwatan ilo makeri parat no a Dios tan grande como tú como nakiliti ak pastor no lo pur akjarak singkilak biru Diyos manak sab ko ako nakameng magkuha ko nakameng ano taklan siya nakaasaltan nakitawiro ano taklan siya kre Maria di Diyos porque te tengo con el culto. Por eso con ati no quiere Eclesiastes, stembuli kwaakchan, stembuli kwarkchan, stembuli jabakchan, stembuli kamkchan, stembul di bichank. Kwa kuna kami. Pero kwa asal se pero kwa mechanico to shikaran ka. Dijo, hermano, yo asaltará ya zigzag. Ya o cuando cosa rochote cachukua Dios su cajona amén. Cuando Dios, entonces che, kutan de esta bajek, discuk li kutan, y lo al kutan. Hermana es, sao te pusok. Mira ayer el tercer son ya era aqua último era ulag torres de culto. Jadi lah sematin kanca sekoni dakwa toka sabes elato sik to oninkili Dios. Mas era usila oning hermano. Pero que kakwa si me amáis guardar mis mandamientos. Pili kinerachan cek udak sedet olin sekarang bucek panuk ni nankere. Pili kinera. Da papa hermano sa sikira sakta pa wakida chukwa so so ya kasya kwa tsaka kita bueno ulun da sikirutye ngin spa binchu orin katin ini kinera ke banuk ni nakirin Vitinelo onjan 37:4 ya nakwin kinelon te sinkol chirush nin khat ya khel kamsin kwan ya khet cha seben pero kwin kinelon jan te sinkol kute skam kta abi hermano pero orna ka kat siempre li Dios sa onkes jadi ka kung saman lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, utiliré Dios, mahusaman, kajoma ya nakwan. Kung ya kwan. Pero ors oklikul derman. Luego okli clase, pero es ok devocional a las 10 na.
Bueno, ¿cuándo son las? Ahora. Son las 11:48, 12 minutos para las 12 del mediodía. Ahora. Y a las 10 horas devocional, or 2 horas. Utabi hermano. Bila ata kwak kisikisik. Hermano, wanakuta shik ulum. Te rak kisikisik. Nigertis, ay Dios, mucho tiempo. Tengo compromiso en la tarde. Mas mensaje el pastor que está cuajero, ve ulum kisikit jokat. Ini takep di kueni se campagne de karcha. Donc je ne peux que ça. Quand don Elias se kehoni huin hunes. C'est quand anniversaire kuenil. Utaramas que es en lo alto es kehoni hu. Bajo ni kuakso kakpe chengi a las 4 de la tarde. Je me interesa de sin takit ngene pero ana kuakte dik se kur. Toch kat so chlik angel porque la bautista na que erge toch kwalep. Wale brek ochtini gerke. Dat is weer toch 10 kwa kliekcha nak tes kwa kliekcha. Maar goed kwacht mine kanak schregones toch kost. Nou. Chok direct helemaal las 10 mes chok. Maar toch sik cengke toch 10 kwa kliek. Ben. Het is dan chik hok eta chik toch 10 kenak chili coaster. Ja, maar jo kakwara, jo kweda in, jo us jo kwan. Ho etos ik toch te schrak likonak tos. En es que respetar. Want Dios zei die pastor Elias sige mus elelik te toch sige brede. Kwip chaka koster. Sal juvenil on take. Patsak pese koster. Usak binak sa charko pastor stan. Una quali presença com esse hanak amo que é doctor se escutan. Alas yes ka é pastor sik ka ano sangka por nakshaka discipline us kamain terak singir ko ako nakamen sik na kuida ne ke edrik jada ne ke sik wala sik max aputela ko chotak tatulak marak sa oxlak is Wat dat zo die kort? Dat je met man kent, gewoon. Ina usap bichang jo ke balak ko kon. Wat jo kat si bichang? Si bichang sin Dios no podrás caminar. Matyo ko bisikunda. Porque él es tu ayuda y tu fortaleza. Sin Dios. Uying anak-anak kami tagi. Dari Dios ang anak-anak. Magkuha ko ng ameng, hermano. Hermano, magkuha ko ng ameng. Kung sir sinagpilip, kakwet sa kiris. Kung sir sinagpilip, kakwet ay lalumin, kikulong ng kinigit sa tatsik mo. Manigirila ka man ay karsa nagpilip. Kakwet ay lalumin. Mas kere ikut mamin tenacek out mas okje Dios maratin tichikok tintane usbek kutanan sabi na kawasak inakut akla inerma usnakat dume sa ako naman is saukat telekin gloria a Dios aleluya kami kutung lakwang kilat sakat wampok na ok Dios, sintoki ko kung skoy naktarak di Dios. Dios makakwak rak sinsas, makarakwak masinsas tarak. Taxikero honest bil taxikero. Quindi kuni ke manu. Ela domingo, domingo, ela taxikero, pero ma yo mama si yo se cuida de Jesús padre. Taxone que escutik taxikak. 1 4 7 Ules. Baik, usah kita itu setengah kok. Udah sekadar man, soalnya mah kultik cekak. Hidup Al-Quran, enak. Toko kuat orang kakion. Ustohong jika kultik kakion herman. Unak setiap kakion herman,
Walip trakay kulak. Jangan tu sinjere ulak on tu sekat walip. Després ko inak tok ek trakay dikul. Betok ek tak wa besar. Untuk ek. Apa? Mahones kizicak. Yos, khusir masge shiwani hak gude asar kizicak. Yos jam tiok marehono tsak. Biswa khailaki ha makita na. Tempat saya kanan situ bersekera saya kunci. Saya pasti harus apira hak jiran. Teto jiban jenak jak emat jiran peresos kanan situ. Wah kau ni sakit ke kurti. Citra cak. Yos jok kapan nak wan jok jam jok kutan jok. Maha aunque sea con tristeza, con dolor, problema, pero Cristo no lo dejo. Guajo na kaming. Kung sirip sa kunes utam ni kesje. Des kesinje. Des tari kesinje. Selagis ko, Yos, kung kat utam sa alkaldes. Ogra kung utam alas 2 sa uwer, maun ko iret ka alas 7. Patsak matyapo na kera ka sa alkaldes alas 8 la noche. Chismoso. Ako chito. So gutas ko ako ni koko sa kailes. Awang aja nagat kutik sira. Mas na okchen ko. Isik patsa sa alkaldi. Sa kuya kimag aja na kutik kong kairma matyapo naktasemak. Uchila kay or na nakakhet tamay ka janak jok o nakajok tiktik la pasor. Pe kukwa ki or sora kay sing sa sutana doel. Check out. Sikit sa Romanos 13:1. Check caps dokati kwangkes angel ciruli cakra syakapam ileps kwangkis pan di Dios. Romanos 13:18. Setokak dinakpat di popol ka. Toka ornato. Agisi shuda spoleta katin. Sumdak se popol. Pagwa ko nak amin. Hermana is. Pagwa ko nak amin. Hermana is, majogis ko ikil. Pagwa ko na kami, hermana is. Pores pa na, pores pa na, kaya dyan nagkasikap, elom. Ket akakip! Tinasok, spet kira blanca, tinagsinsit sa kwatsikat kulak. Sa sumdak, ciruli popol ka. Pagwa ko na kami. Tuk is, kana di jana el aga saya mau kumas segur tempat kuang te kuicak maret so shop saat jadi khito kinjakat maka ciruli municipalidad maka ciruli Dios sejaltar saat aja na sakit kuna kumat sat sep toh nah pas di popol ka Masjid Romanos cek akep stokan di kuangkes akhir. Kini kata iskan sa alkaldi, kini kasi akidat mo na nugal sok alkaldi sa isyadal kuangkat. May hubeb, di kuangkes kakilchan. Kwani ko hubog, kibak alka, puknak sa mamasar, sa tiray ko sot. Katok siya tiray ko sot, si kuangkat siya na siku, di kat itsan, di kat tikok. Awanak siya alka, tiray ko sot. Kani kasi lahat sa akidat. Por eso siya natin nakagwanak, seros dokik. Likutan, santo resipan ni Dios. Arpeshe kanak ko naktora kay hermana. So kay kwark. Hermana, warin sa kadyo. Warin. Siya mo ng pastor ting kwark sa kadyo. Mesun sa kay na belok. Hidup ko ta nakwan. Si komonta kay. Warin na siya mo nakwin. Di po nakakuha at siya nakadyo kilang sa apat yun. Magwak sila, pero akin! Hidup ko tan. Makinsi! Usya kagalag, kuis ko tanan si kasi. Siya kufro ilag, ilulak din si kasi. Hidup ko tanan. Kung kaya nagiral na siya maksi. At yaksi! Makasi! Domingo ng pastaan. Yan ang tiyarag bisakil. Maka at kasi, dyan kaya kata na at kada si siya ilag. Ulak kasi kaya nung sulang.
Osuna oso ka kay sa domingo. Osoli kayo katana ulak kalo ka hula. Vite paano nakilin siya karapsan. Nung takanak na teskoso tisi Deuteronomio 28:3 teskoso sa letenamit teskoso sa lekalibar. Kusop siya dera lalek akol. Kusop tisi di chot par pinikesok chakiru dera. Vite paano nakilin siya karap. Think ets kunidik arutera. Kaya ako nagspok-pok ni kakwa. Ako nag-aplausos ni kakwa. Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Siya nang usak niya. Deuteronomio 28:3. Vite, paano nakilin siya? Itcha kerman. Ano ko nakilok siya? Jabat siya kerman. 28:3. Jabat siya, pero mas kakta. Anis tawag kre. Sa 14 kihon. Son las 12 en punto. Ya vas cauta. Y chakli 4. Y dinero con chanchales ochan. De eso se le tenemos se calibal. Utke bakpera lale kwas kosh ene ralat kecha. Normal isto da kumaya kakacay. Raklat siya. Marasak sa kakuilat ng dos na rin na kuwang kumayaking ular ilirman na. Kapit siya kosh ene alta. Kaya matalo kaya kung kamastos. Okay, simpatre ko naman is karula ka din. Yes, sanirma. Kaya tsop-tsop sigura. Yes, dati sa kanaka. Kapak na ka. Kwak sa kakika. Tawag ziruli is koy beng jitak idat kawas. Koy, rakta ko, sak dita paano? Sabi ko kini kagwar Abraham. Abraham, ta kulak-kulak-walan. Holy Chaim, jiruto sacha. Wani kayo sapaan. Pero kini kagwar. Og zulu hermano. O sabe, kawake de padako kas kwanjahet. Risidi tit sinu mesa. Kat esakok bene da kulat. Te jodak rade ketom. Te kwang ka kwakas te kwang ka kwak te kwang ka mes te kwang ka tsit kwang ka kwak. Kat kultik tak bil kwang na kami kan. Uling ada kultik. Mama sali di shaks mat sing kada. Mo te aksina ok shak. Wow. Yos, tu es tu dat na sadak sila kat jening anak kat kultik. Kuda anak kan tsaka. Tok. Nakam kami sila kan. Tok. Yos, tu es tu dat na ani tu nakaka. Jako na saktra bagat domingo, kanatrik domingo. El lunes a sábado. Guarda di Dios, guajo na kaming. Kaya ko naspakpak na kagwa Dios, herman. Kuaras ko ang kilali Jesucristo. Git kalokon dyan sa kachochan. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aruli plata, hermano. Aruli plata, kweli oro dyan. Itumin. Kaya tumin na kagwa. Mana is? Mana kapaw na kailangan tumin ni kakwa? Kailangan tumin. Kung ano nakauso ka tumin naman? Nausok belay? Parang bakon sa kingkasa. Nin kere ni Dios Padre, na yun kindok ko nin siya kung tumin kakwa. Sana hindi sa kakwa. Nung kaya kindok ko nin sa iyo, kinsi sa ham, kinsi sa sulunod. Nang kuy sa akin na kakwa, mahasakin tumin sa Diyos. Nakedi kakwa mo ko na kami. Pero madatak ko tumin. Utaputsok si Diyo katak tumin. Utadakot. Sa tatputsok, tatpitsang tatputsok. Cada día más. Sudan que se culto. Yo siento más poder. Tatpitsang ko sinak tatsorok. Quiero más y más de Cristo. Hopok si Jokat. Kanala ta sound!
Shokop sekap sama kana siya. Naraksak wa nakserva. Kudos tare. Managation nakatsap na siya. Senyor, which concerning kusin tsap ni siya kungkutan ni kusin. Tinelo konjan kosok tisip arpini kikes kemul de sekem. Hermana es harus kemul dekat sekem. Hermana. Harus kemul kosok tisip arpini kikes kemul de sekem. Kiroan. At nadaka. Tuh kwan di kwat kanak tinalo. Hermanas is naknikestirok kung tsaka kwan siya na masyagwag tukwan na kana. Ikisuganin ko sa church, tukwan di kwa papa, osok te semis pa ni Kristo. Bukwa ko nakameng. Kwan ni kasoy da, kwan ni kasupo da, tsakat. Anta tsaka kwa, kasoy da kwa. Masyad soy pi, mingkat insake, bang! Kaksa naraksa ako po. Deuteronomio 28 y lo más con 13 di 8 quite bana kinjara osok te similak parpini ke kips kemulet sikin kaba Dios yo sok te sinkere o kwa kuna kameng hermano eso sitkat nang era kikwama ke naktat sora konje makakaeja sa koy o kayish numaye nayam guardará escuchar la palabra del Señor. Guardará kula guardar il numero tsaka ke kuli numero ta kwaktina pok guardar ratin Dios sa lachon eto sta kena tento ti si ku domin ela utin si to katsoy di domingo katsoy magpili tsaka spano kitrah kwansko setenamit kwansko fry kwansko chisek kwansko amar sidi ashika kama matsola kan di kwane caro meshich biakik doming si ket biakik ekonin kolas unak takwa tsaka kita unak tsaka da friend para tapat sing kawana lengin ayat por kawa pastor muk pajogat ko ikaw pastor pores muk chikok ta chikok pastor chikok sim agent ane fresh ay ka usak kita domingos kwat us muk sita te pani chikok te dak chikone kwa gijat chikok sim bare je sik shakilat sa kung kutani ila de kakwa jakere ul hermana is chikin ko hope hermana chata chikwe se kul cherila keri chano shikba makinaktak ko sikir kucela kada que se cae el cacua porque yo li Dios o sikir después unis kamun skachen chanakin papá chan y mamá sikir min kada chira chitihok yung bengkwa de chankwe un kachorta pil para pitu isto kwaru sikwe umpach din jagyo ni kasimpok chato sa kumpatu ni ratina de cacua tokoba kuchan Ushikaget toch in de generatie animatie ocht echt aan de link aan gelcha Ushikaget ook garanta dat bisit khatjake jongens ben sa ben ding etchen an ja six umaresh jokobat se at ja six sa kompado mak mo tin shita ook si jabak ayos kawut kambre kam khtanak atata dem ko tin shita Pores de se lachik mo kakshik ti khon kwan ma ko khom nak tin shik ikhnash eleno Dios jaklat kakwa pero kinakak bison atyu atyo kes ko binkil dakti khonel kashinje eshkit khitok issalam til Jesus kakwa chan ugus abin ta jakti maus chiko chakya changke issalam atakwi chakudat ko kon ke abin di maus changke na Jesus